Iyo tuvuze Real Madrid benshi bahita batekereza ikipe y'umupira w'amaguru, bagatekereza ku bikombe, abakinnyi bakomeye, Santiago Bernabeu n'amateka akomeye mu mupira w'amaguru. Ariko kandi uyu munsi nifuje ko turebera hamwe ikipe ya Real Madrid mu rundi ruhande. Ese ni ikipe y'umupira w'amaguru gusa cyangwa yabaye business empire? Byose urabisobanukirwa. Mu mwaka w'imari wa 2025-2026 Real Madrid yinjije miliyari 1,221 z'amayero, no kuvuga hafi miliyari 2,75 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Iki nicyo gihe cya mbere ku mugaragaro club irenze miliyari 1,200,000 z'amayero mu mwaka umwe. Igitangaje kurusha byose nuko aya mafaranga atarimo amafaranga yabonetse mu kugurisha abakinnyi. Reka tumanze turebe uko amafaranga Real Madrid yinjiza uko yagiye yinjira mu bihe bitandukanye. Mu mwaka wa 2023-2024 Real Madrid yinjije miliyari 1,073 z'amayero. Mu mwaka wa 2024-2025 iyi ekipe yinjije miliyari 1,185 z'amayero. Mu mwaka wa 2025-2026 yageze kuri miliyari 1,221 z'amayero. No kuvuga ko mu myaka 2 gusa amafaranga yinjiye yiyongereyeho hafi 1,148 z'amayero. Ikibazo cyo kwibaza ni iki? Aya mafaranga yose yavuye he? Nureba Santiago Bernabeu uyu munsi ntukwiye kuyibona nk'ahantu Real Madrid ikinira gusa. Iyi ni stade yabaye business ndetse iba ahantu heza ho gukorera ibikorwa by'imyidagaduro bitandukanye. Mu mwaka 2025-2026 ibikorwa bifitanye isano na stade byinjirije ikipe ya Real Madrid hafi 333 z'amayero. Mu mwaka 2025-2026 ibikorwa bifitanye isano n'iyi stade byinjirije ikipe ya Real Madrid hafi 333 z'amayero. Yavuye mu matiki, muri restaurant, ibikorwa by'ubucuruzi, ibitaramo n'ibindi bikorwa byakira abantu. Gusa ariko kandi hari ikintu gikomeye aha. Mbere y'ivugururwa rya Santiago Bernabeu icyo gihe yinjizaga hafi 1,175 z'amayero. Uyu munsi iri kwinjiza 1,363 z'amayero. Mu buryo bwiza kandi bwumvikana vuba nuko amafaranga stade yinjiza yikubye inshuro ebyiri ayo yabonaga mbere. Niki gishobora kuba cyaratumye stade imwe ishobora kwinjiriza club hafi 1/3 cy'amafaranga yose? Igisubizo nuko Real Madrid yahinduye imyumvire. Stade ntabwo ikora gusa ku munsi w'umukino, irakoreshwa mu gihe cy'ibitaramo, mu nama, mu bikorwa by'ubucuruzi, mu bukerarugendo, mu kwakira abafana, mu maresitora. Ibi bivuze ko iyo umupira utari kuba, iyi stade iba iri kubyazwa umusaruro. Akaba nayo mpamvu iba kimwe mu bikorwa byinjiza ikipe ya Real Madrid amafaranga atari make buri mwaka. Iyi stade si yo yonyine itunze Real Madrid, hari ikindi kintu gikomeye cyane, brand. Mu mwaka wa 2025-2026 Real Madrid yabonye hafi miliyoni 539 z'amayero. Nta mafaranga yabonye binyuze muri marketing ndetse n'ubufatanye n'abaterankunga, bikaba bingana hafi na 44 by'amafaranga yose club yinjije muri uwo mwaka. Aha nibwo tubona ko izina Real Madrid ari izina rikomeye cyane kandi rifite imbaraga ku isoko. Iyo company nka Adidas ishaka gukorana na Real Madrid ntabwo ibiguza umwenda gusa, ahubwo iba yiyeguriye imitima y'abafana bose bafana iyo ekipe ya Real Madrid ndetse kandi n'abakurikira imikino iyi ekipe ikina hirya no hino mu isi. Sintinda cyane kuri Emirates iri ku mwambaro wa Real Madrid. Iyo yabaye exposure ku rwego mpuzamahanga. Iyo umufana wo muri Afrika, Aziya, Europe cyangwa Amerika aguze jezi ya Real Madrid, brand ubwayo ibikomeje gukora amafaranga. Niyo mpamvu rwose ubyemerewe kuvuga uti Real Madrid ubusanzwe ntabwo igurisha umupira gusa, ahubwo igurisha brand. Benshi muri twe bashobora gutekereza ko amafaranga menshi ya Real Madrid aturuka ku burenganzira bwo kwerekana imikino kuri televiziyo, ariko imibare ngiye kukubwira yo iratanga isomo ritandukanye n'ibyo dutekereza. Mu mwaka wa 2025-2026 amafaranga ava kuri televiziyo ndetse no mu marushanwa atandukanye yari hafi 319 z'amayero. Ariko kandi ekipe ya Real Madrid siyo honyine ikora amafaranga gusa, cyane ko ifite izindi nkingi zikomeye zirimo stade natangiye nkubwira, uburyo bwo kwamamaza, abaterankunga. Ibi akaba ari bimwe mu bituma club ubwayo idashingira ku kintu kimwe gusa. Noneho reka nivugire ku mibare ishobora kugutangaza nawe. Real Madrid yinjije miliyari 1,221 z'amayero, ariko kandi amafaranga abarwa nk'inyungu yasigaye nyuma yo kwishyura ibyakoreshejwe byose ni 26.3 z'amayero. Ushobora kwibaza ngo ikipe yinjiza amafaranga arenga miliyari 1 ku kinyungu yaba 26 gusa. Uburyo bwiza bwo kubyumva
nuko amafaranga yinjira atari kimwe n'amafaranga y'inyungu. Real Madrid iba igomba kwishyura imishahara y'abakinnyi n'abakozi, ibikorwa bya stade, ingendo, imicungire y'ikipe, ibyangombwa by'abakinnyi, imisoro n'indi misanzu, ibikorwa bitandukanye bya club. Ariko ku buryo butangaje cyangwa se bukomeye, Real Madrid ntabwo yasoje umwaka w'imikino wa 2025-2026 iri mu bihombo, ahubwo yasoje iri mu nyungu. Aya miliyoni 23 z'amayero nakubwiraga akaba yarinjijwe muri ubu buryo, ibituma afatwa nk'inyungu. Ndetse kandi uyu ni umwaka wa 26 wikurikiranya club isoza umwaka w'imari iri mu nyungu. Real Madrid yashoye hafi miliyari 1,408 z'amayero mu ivugurura rya Santiago Bernabeu. Ni amafaranga menshi cyane, ariko kandi nanone niba stade isanzwe yinjiza hafi miliyoni 175 z'amayero, ubu ikaba iri kwinjiza miliyoni 333 z'amayero, iri shoramari rishobora kuba rikwiye kuri Real Madrid. Igisubizo ngo nukomeza kujya imbere, cyane ko intego atari gukora stade nziza gusa, intego ahubwo niyo gukora umutungo uzakomeza kwinjiriza club amafaranga menshi mu myaka myinshi. Birumvikana ko ari ishoramari ry'igihe kirekire. Nubwo iyi stade atwaye amafaranga menshi, imibare y'imari ya Real Madrid iracyagaragaza ubukungu bukomeye. Tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, club ya Real Madrid yari ifite agaciro ka miliyoni 624.4 z'amayero. Amafaranga yari ifite cash ni miliyoni 82.8 z'amayero. Ni mu gihe kandi amafaranga yari iberewemo umwenda ari miliyoni 8.7 z'amayero. Ibi nabyo biratanga ubundi butumwa bukomeye. Real Madrid ntiyubatse ubucuruzi bwayo ishingiye ku madeni gusa, ahubwo yubatse uburyo bwo kwinjiza amafaranga ahoraho. Iyo urebye stade ya Santiago Bernabeu ukareba abaterankunga, jezi, itangazamakuru, ibitaramo, abafana bari mu mpande zitandukanye z'isi, izina Real Madrid ubwaryo ubona ko ryambaye umwambaro ujyana na entertainment business, umupira w'amaguru n'uwo mu mutima. Ariko kandi business iri hanze y'ikibuga ni ikomeza gutuma umutima ukomeza gutera. Ntukishingikirize ku nkomoko imwe y'amafaranga. Equipe ya Real Madrid ntishingira ku matike gusa, nta nubwo ishingira ku baterankunga gusa. Yubatse uburyo bwinshi bwo kwinjiza amafaranga. Ibikorwa remezo bishobora kubishora mari, ntabwo ari ibihenze gusa. Santiago Bernabeu ni urugero rwiza. Izina rya Real Madrid ubwaryo rifite agaciro mu bucuruzi. Imisoro minini ntabwo ihagije, ugomba no kugenzura ibihenze, kuko ikintu cy'ingenzi ntabwo ari amafaranga winjije gusa, ahubwo ukwiye no kwita ku mafaranga asigaye nyuma yo kwishyura byose. Mu myaka yashize Real Madrid yagiye ihindura uburyo club isanzwe ikoramo, kuva kuri tugomba gutsinda kugira ngo tubone amafaranga, bakagera kuri tugomba kubaka business izakomeza kubyara amafaranga, kandi ayo mafaranga akazadufasha gukomeza gutsinda. Nicyo gituma Santiago Bernabeu nshya kugeza ubu ari inkingi ya mwamba muri equipe ya Real Madrid. Nicyo gituma kandi abaterankunga nabo ari ingenzi. Nicyo gituma abafana bo ku migabane yose y'isi n'abari ingenzi. Kandi nacyo gituma uyu munsi iyo tuvuga Real Madrid tutagomba kuvuga gusa ku kipe ifite ibikombe byinshi, ahubwo tuvuga ku miterere ya business ikomeye iri inyuma y'iyi equipe ya Real Madrid. Miliyari 1,221 z'amayero, mu gihe miliyoni 26.3 z'amayero ari amafaranga y'inyungu. Imyaka 26 ikurikiranye equipe ya Real Madrid iri mu nyungu. Santiago Bernabeu y'ubwayo yinjije miliyoni 363 z'amayero. Ishoramari ryinjiza miliyoni 539 z'amayero. Ni nako kandi brand ya Real Madrid nayo yakomeza kwaguka ku isi yose. Ikibazo gisigaye ni kimwe: Real Madrid iracyari club y'umupira w'amaguru cyangwa yamaze kuba sports empire? Tuganire muri comment section.